Nyakorom Gajuang machiegni mae ni chenro mar poko pogore, chenro mabende biro nie TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi. Okiny makawuono antiere gwengegi mago mag Kivuli Center, kama bende wadwaro menyo pok mano mar goro. Moko kuom rowere 2 osebedo katimo pok makama kuom thuolo mar higni 10. Akwayi mar mondo mibed koda nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Mana ka nasesingo ni Nyakorom Gajuang gi sani asebedo piny mar bilo wach gi Andrew, achiel kuom rawera mosebedo ka goro kendo buko e gwengegi mag Kivuli Center mantiere Kabiria. Andrew haroki machiegni ne Nyakorom Gajuang manenowa gi sani, nyalo mana lero negi ni Andrew en ng'a tija kanye? Okay, an nyinga ni iluonga ni Andrew Maboko, Nyonsaba, ana Rwanda. To gik matimo, tija matimo en painting, to samora nyatimo wood carving be. Alafu anabiro Kenya koni nikech jonyuolga no negibedo displaced from Rwanda, koro ne manegibiro koni, ambe nabiro koni kodgi, to nonyuola koni. Andrew kecho ni inja Rwanda, samoro Nyakorom Gajuang nyalo penjo ni to nikelo ng'eyo dholuo karang'o kata kanye? Dholuo nang'eyo nikech mane an ga koni, nitiere jomoko mane golore mondo okonywa wasom, to nen ga side mar Homa Bay kono ema nokonywa, koro an nasomo Homa Bay primary gi secondary, emomiyo ang'e dholuo nikech nadak kodgi. Ne Nyakorom Gajuang maneno chenro mar poko pogore, kiyang negi ni in gi pok mane? Koni talanta matimo kaka asewacho en painting gi wood carving nikech but mostly I focus in painting, to nikech kasetimo wood carving to anya paint koluwore gi kaka customer dware. Kecho ni nitiere gi pok 2, mano goro gi mano mong'ere kaka wood carving. Akendi mane mana ing'eyo mokwongo? Mano biro mokwongo ne en carving nikech wuonwa ne carve-ga. Koro mana aga school to nabiro akonye chieng' holidays, alafu ka holidays orumo adok somo, koro carving ema nang'eyo mokwongo, alafu painting nobiro bang'e. Andrew, kiwacho ni nopuonji goro kendo buko mano kutiyo gi rangi, akendi nokawi thuolo mane mar mondo miyud tiegruok makamano? Goro, kaka nang'e goro, kuma ne babwa tiye ne nitiere ga jagoro iluonge ni Richardson Dibo, koro ne wan ga kode kanyo, to en ema naneno kako goro, alafu nahero kako goro, koro ne ang'ise ni mondo puonja, to nogolore ni odwa puonja, kamane kaka nachako ng'e goro. Mondo mi nang'e nokawa gimoro madhi higni 2 kamae, lakini en ema nopuonja, nyaka sani be en ema pod opuonja nikech ng'e ni goro no wide, mondo mi ing'e ma imag gik moko maber, okawo saa mang'eny. Ne rawera samoro Nyakorom Gajuang moro madwaro ng'eyo goro, dwach ni basics gin mag ang'o gini ma idwaro godo ng'ato mar mondo mi ong'e goro maber? Okay, mokwongo nyaki her goro, nyaki have passion mar goro. Mar 2, nyaki bed patient nikech okawo thuolo mathoth mondo mi ing'e goro. Alafu mar 3, nyaki bed kanyo, ok onego bed ni timo gik moko mopogore gi goro, nikech kitimo gik moko mopogore gi goro dhi kawo time ni to ok idhi ng'eyo goro maber. Nisepuonjori ming'e goro, keni sani to niwacho ni pod idhi mbele gi puonjori koso koro iseng'eyo goro chutho? Sani pod apuonjra nikech goro wide, en ga wide, nitiere gik mang'eny monego bed ni ng'ato puonjore, but
goro ma anya timo mondo mi aus gik moko mano ta aseng'eyo, lakini poda medo puonjora. In short, skills mag goro ng'eny, en skill ma ng'ato nya timo for a lifetime. Andro ang'e nitiere goro kido mopogore opogore. Moko kuom gi ang'e ni Nyiko Ramgajwang' osebedo kata mana ka nene wang' jowi. Dinyisa ni types mage ma bende nitiere samoro ma un ugoro Kivuli Center ka? Okay, an atiyo gi acrylic kuom goro. Mane japuonjna timo, nikech en notiyo ga gi acrylic, koro mano miyo nopuonja mano. Mano ema koro nang'eyo. Nikech andu motelo ni seche ni in nopuonji goro ma sani lony e goro gi wicho rangi. Bende semako bad ng'ata ng'ata obed rawera mipuonjo goro? Okay, pok apuonjo ng'ato, lakini asega nyiso jomoko mondo bi opuonjre, koda kaka nitiere joma wan go kae kunya neno, moko wan mane anyisogi mondo bi gipuonjre kaka an, kopo ni gihero goro. Nikech wasebedo mana kawacho ni usebedo kichiwo tiegruok moko kuom rowere ma bende tiegore bende waneno ka. Utiego gi nono koso nang'o? Nikech samoro nitiere jal mantiere gi talanta to nitiere buore Nairobi ka mang'eyo gombo goro. Okay, luwore gi kaki biro mondo opuonji. Samoro ng'ato nya biro mondo ong'e goro alafu odhi otim gigege mondo odhi ousi. To samoro ng'ato nya biro mondo opuonjre to obed kanyakla kodi. Koro an kaka nabiro gi joma ne akelo, ne wabiro mondo ka waseng'e goro to wapuonjore gi japuonjwa no, omedo ng'isowa kaka wanya timo, kaka wanya usogi, kaka kuma wanya terogie, gimoro amora ma en ong'e about goro gi uso gik ma ji goro. Samoro ne Nyiko Ramgajwang', nikech ning'iso mana ni in gi pok ariyo, mano mar goro gi wood carving. To dok inyisa ni nipuonjori goro karang'o, nichako goro hie karang'o, to osebedo kata mana nade? Be inyalo mana nyiso Nyiko Ramgajwang' one of the best photos, picha ni maber moloyo ma bende isegoro? Okay, an achako goro higni ariyo mosekalo, nikech mano puonja. To expressionism mane agoro mana hero ne en ga mar picha mar lion mane akawo. An mane ma naneno ni agoro maber moingo moko go. Tich ka tich mana kaka pok ma intiere godo, nitiere gi ber gachiedh nade maga. Ng'eni ber to oseneno mang'eny, wachaka na gi ber samoro miseyudo kit tijni kaka rawera. Okay, ber mokwongo mayudo en ni okonya mondo mi abed creative. Alafu mar ariyo, goro en tich, apart from ni en talent, ng'ato nya time ka tich, nyiso ni onya pidhi, onya chulo gik moko. Lakini gida chiedh nade mage kata mana challenges ma bende iseyudo e pok mar goro? Okay, challenges mantiere goro en kaka uso gik migoro, nikech kidwa uso gi nyaka igori mondo mimany market, kuma market nitie. Nyaka imany ji madwa ni mondo gornegi, nyaka ing'e kuondego, kata social medias nyaka itim. Keto ni samoro in gi achiedh nade mar uso mwandu mopogore opogore ma bende igoro, penjo nade bed ni isebedo kitimo marketing kata isebedo kiuso mwandu gi e yo machal nade? Okay, ana market products ga e accounts mag social media, to samoro anya miyo ji namba na, nikech ka ji obiro koni to ka gipenja ka danya goro negi tamiyo gi namba ga na mondo gi contact go. Be nyalo nyiso Nyiko Ramgajwang' mbui mopogore opogore ma bende isebedo kitiyo godo, mano mar market products magi, kesi nyisgi bende gi handles magi? Okay, ei Facebook iluonga ni Andrew Maboko, Instagram be iluonga ni Andrew Maboko, gi Twitter be kanyo ema kidhi inya yudo gik moko ma asegoro. Namba na mar simu en 0795657277.
Andrew kaka rawera mosebedo ka chiwo talanta mare mano mar kelo dongruok ne in iwuon kanyakla kod oganda e pacho ka. Akane jep mane ma dichiw ne rawera ma bende neno wa okinyi ma kawuono mantiere gi talanta. Ok anya nyisogi ni kopo ni gihero goro to ginya follow talent no nikech goro ok rach. Olo bedo ot kitimo gimoro manono. Alafu mar ariyo anya nyisogi ni goro ber nikech oketi bedo creative. Inyang'e gik mang'eny, inya romo gi ji mang'eny be. Wang'e tiji goro en achiel kuom tije e pacho ka, to bende penjo en ni bende oganda king'iyo kata mana chiro kata mana gwenge gi mag Kabiria bende giserwako tich motimo, bende ginyiewo. Oganda mathoth oserwako tich ma otimo nikech gibiro ga, to ka gibiro mano e gimomiyo ang'e ni gihero tich ma watimo. Bende wang'eno okang' machielo ma bende ng'ato osebedo ka nyiso ranyisi mag tipo mag ma bende gigoro en tero pichni mogoro kitere gallery, mano showcasing. Akeni bende goro mugoro kaendi utero e galleries mopogore opogore. Samoro wanyadhi gi japuonjna kumodhiye, atero mekega, embo tero mekege, alafu nikech en emong'isa kaka itimo, kaka ji timoga mondo mi ji ous. Penjo mang'eni samoro nyakoram ga jang daro ng'eyo nikech nitiere gi pok ariyo, pok mar goro gi mano mar wood carving. Ng'anyalo penjo ni kin thuolo mar higni 5 mabiro inenori kanye kaka rawera? Bang' higni 5 anenora kumoro maber nikech dhi yudo ka asebedo established maber, dhi yudo ka asechako timo gik moko kenda samoro. Machielo ni nengo, nikech ang'e ni nengo bende nikech nyikoram ga jang osebedo ka neno portraits mopogore opogore, nengo ringo nang'? Okay, kaka wauso gi en ni wagoro gi according to size. Nitiere A1, nitiere A2, A3 gi A4. Koro luwore gi size ma ng'ato dwaro. Koro from A1 wahero ga uso gi 8,000, alafu A4 wahero ga uso gi 1,500. Koro bei range from 1,500 to 8,000 koluwore gi gima wagoro, nikech kidwaro gima opogore to wanya chiwo nengo ma opogore be. Andrew, wachni mogik kwatieko kodi e chenro mar pok opogore di bedang'? Wachna mogik en ni goro ber, goro ok rach. Ng'anya dwaro goro nya timo, onya puonjore, onya biro kae opuonjore, onya dhi kumoro amora nikech goro ber. Andrew, agoni erokamano ahinya kuom nyiso nyikoram ga jwang'a pok ma bende timo Kivuli Center e gwengegi mago mag Kabiria. Kata kamano nyakoram ga jwang'a pok watieke gi kanyo nikech motelo Andrew nosewacho ni entiere gi japuonj mosebedo ka tiege mar mondo mi obed jagoro mong'ith. Albiro bedo ka loso gi japuonj mare, en bende awinja neno osebedo kotiego rowere maromadi, moko kuomgi isebedo kineno kanyo kadhi nyime gi goro gi buko. We koro waloso na gi japuonj mosebedo ka tiego Andrew kanyakla kod jowetene. Nyakoram ga jwang' nanyisi ne dhi bedo ka loso gi japuonj mosebedo ka tiego Andrew nyaka ong'e tich ma bende otimo. Nyinge en Mudibo. Olerno ni otimo ang'o nikech abiro bedo ka loso kode gi Kiswahili kaluwore ni okia dhowa mano ma dholuo. Mudibo, nimekaribisha sana kwa TV ya Ramogi. Kwa mafans ama watazamaji wetu, unaweza tueleza Mudibo ni nani? Jina langu ni Richardson Mudibo. Mimi ni artist, mimi ni mchoraji. Mimi uchora paintings. Actually, mimi work on art, acrylics and canvas. Hiyo ndo media mimi hutumia mostly. But mimi hutumia any other media depending na request ya client. Apart from that, mimi pia ni mwalimu wa art, nafundishanga watoi na mayouth art na nurture talents, both kwa watoto wadogo, wachanga na vijana wamemaliza high school, they just the youth and any other person mwenye anataka ku learn art.
Pengine unaweza tueleza talanta ya kuchora ulianza lini? Talanta ya kuchora nilianza kama bado ni mdogo. Then I studied in high school, both in primary and high school. Then I went to an art center. Mali nilikuwa mentored with other artists na nikafundishwa more skills za art. So from there nikaanza kuipractice as a profession from there. Ambapo unaweza sema ni miaka ngapi tangu anze kuchora sasa professionally? Let's say around 12 years hivi nikichora professionally. For around 12-15. Let's just say 15 years. Yeah. Unajua watu lisema ati umekuwa kufunza vijana chora. Did you want instead to teach young women vijana chora? Actually nilianza kufundisha vijana. I started mentoring like kijana mmoja. Kitambo nilikuwa nachora yanga kwa just in my house. My house was my studio. So I really needed company. Alafu pia art wange navutia vijana wadogo na the young guys. Most people wao attracted to art. So kuna wale ambao wataona ukichora na wanataka kuja ile tu curiosity ya kujua how it's going on. So unapata some of wale watu ambao wanakuja kuangalia unapata ni mtako talented. So there was this one guy kijana ambaye alianza kumnacha polepole. So after nurturing him for some time nikagundua kumbe I can pass this skill to someone else. Alafu niliona venye nilimsaidia. So from there I came to Kivuli Center. Venye nilikuja Kivuli Center hapa nikapata iko na so many youth na watoto wadogo. Na most of the youth ambao walikuwa wanakuja unapata hawana job na wako talented. So nikaanzisha hiyo program ya kufundisha watoi na vijana, the youth. Because nilijua challenges ambao wanapitia and it was also a way of keeping them out of the streets. Na pia I just felt it's good to it's giving back to the community. Yeah. So nikasema why not? So nikaanza kuwafunza. Ni nini unatafuta haswa kwa vijana ambao unawafunza kuchora? Kuna wenye wanaweza spot, kuna wenye wanaweza ona tu somebody is talented and anaona huyu lazima akuwe nurtured. Lazima on direction. So kuna both wale ambao kuna wale wanajileta wenyewe, kuna wenye wanaletwa na wazazi na kuna wenye wako talented na mimi mwenyewe ni mwa sport na feel like nataka kuwafunza. So those are hizo ndio vitu mimi huangalia. So I'll not turn down anybody who comes mwenye anataka kuja kufunzwa kuchora. Sasa some turn down but maybe you're not talented about nini. I'll just do my best kupatiana ile elimu mimi naweza. That knowledge ambayo naweza nizampatia. Alafu from there tutajua how good he or she is. Mtu anaweza jiuliza kufunza ni bure ama cause tuna consider unatumia materials, kuna rangi, brushes na zinginezo. Actually kuna two ways to go about that. Kuna wenye wanalipa na kuna wenye wanafunzwa bure. So kuna wenye wazazi wanaleta na wana request because they wana demand a lot, as in they really want the kids to be taught. Na sasa hizo maybe unaona finances niko nazo maybe zitoshei kukata for that kid. So mi wanga nawapatia just a small figure ambayo itakata for material. So wanalipa just a small figure, an affordable figure, so that it's quick to discourage, because if you tell a parent atalipe pesa mkubwa, a lot of money kwa such kind of activities, unapata most of them wanakuwa discouraged or something. So kwa encourage mi waambia tu walipe tu for the material ambao watatumia. Then kuna wale ambao unapata kwa talented na ana pesa. Pia it's hard kuwachase away kuambia ati I cannot teach you because hauna do. So pia kuna venye na accommodate. So itakuanga hivyo. So it depends. Mtu ambako anaweza afford, it will always be good akilipa, because itanisaidia for the material and stuff. Na ule ambao hawezi pia ni ngumu kumfukuza. Hizo ndo that's how I go about it. So it's open for all. Umesema ati ulianza kuchora miaka mingi zilizopita. Unaweza tueleza tu venye development zimekuwa, because we know the world is growing, na hata painting pia. Kuna zile mko mnachora kitambo na zile zinatumika sasa hivi. Actually nilianza kuchora nilikuanga na concentrate sana na tambui na African traditions, because market yangu nilikuwa na target tourists. Na tourists walikuwa wanapenda kuja Afrika, wanataka kubuy vitu za Kiafrika. So nilikuwa nachora vitu zinaka Kiafrika. So vile time ilizidi kuenda na nikazidi kuimprove on my work, nikaanza kuona the broaden hiyo market yangu. Sasa nikaanza kutarget hata locals,
customer preferences, as in chenye customer anataka, si kujirestrict kwa certain style. Na vile vitu zinaendelea, kuna a lot of technology pia improve tutuka hizo, so tuna alafu kuna way of marketing, as in kama social media comes zikapata on the way, so tuna hizo kuna challenge, kulikuwa kuna challenges za kumarket kitambo, lakini siku hizi vitu kama social media zinatusaidia, so art inaenda improve with the time. Alafu pia African, not Kenyans, tuseme tu Africans wanapenda waanza ku appreciate art, not like kitambo wakati ilikuwa tunatagetua wazungu peke yao, because hao ndio walikuwa wanajua so much about art. At least nowadays unaweza sema Africans pia waanza ku appreciate art. So hizo ndio, that's how art imegrow na imeimprove compare na time nilianzanga. And apart from that, Mudibo, tumekuwa tukianza kuona picha zako, viewers wetu ama watazamaji wamekuwa kiona picha zenye unachora. Sijui what inspires your drawings? Inspire ni sana it starts with, kuna zile zenye mimi come up nazo zenyewe. Like I've told you about the kind of customers zenye nilikuwa na target wazungu hizo kitambo wakati nilikuwa naanza. So ningekuwa inspired, ni inspire sana ni what customer wangu anataka, ama na target watu gani, so what kind of art wanapenda, what kind of art. Hiyo ndio nilikuwa inspire kitambo. Apart from siku hizi sasa nimeanza kwa the more I grow as an artist, inafikanga mahali sasa it's not about the customers, it's about you, wewe mwenyewe una feel like kuchora nini, unaona. So yategemea, sasa zingine unaamkanga tu asubuhi ume feel like I want to do this. As an artist huwezi kuwa restricted, as in kuna so much ambayo inaweza kuinspire. Unaweza tembea tu day to day activities, uangalie tu sema yule msana kavu, leo nitakuchora msaki kavu, unaona. As in you're inspired with the daily activities, vitu ambazo zina happen daily, politically, socially, vitu tuka hizo. Vitu zingine vitu za kuobserve tu na Changamoto nyingine ni yenye tunaweza ongelea ni marketing, because watu wengine wanaona marketing as a huge task. Sijui una marketaje products zako, drawings zenye unachora? Mimi market kwa social media sana, na saa zingine mimi uzipeleka kwa art galleries. Ambazo ziko Kenya. Alafu kuna friends wangu ambao wako Europe, in the US, wenye washaibai work zangu na wanajua my work and they know me, so au pia au ni contact zangu za huko. So lakini kwa social media sana personally me market social media, kama si request from other clients, as in from clients from outside, me market tu kwa social media. Mudibo, umesema one of the ways unafanya marketing ni through social media. Si labda unaweza pia social media handles zako kwa wenye unaweza taka WhatsApp number pia unaweza wapa? So social media zangu on Instagram najiita Richardson Mudibo Arts. Facebook the same, Richardson Mudibo Arts. I'm not so active kwa Twitter, so I think you can wanza tumia tu social media FB na IG, Richardson Mudibo Arts. Then my WhatsApp number ni 0712 645 298. Pia najua with developments, mtu anaweza kutumia hata picha uchore ama sivyo? Nachoraga portraits. I think umeona some of my works, mimi uchora portraits za watu, both realistic venye wako, ama nza tumia expressionism as a style, vitu kama hizo, depending na vile customer anataka. But I do portraits. Nachoraga portraits, yeah. Another thing ni challenges. Najua kuna changamoto. Tu kama kazi yoyote, hii kazi yenyu pia najua kuna changamoto. Labda unaweza tueleza ni changamoto zipi? Challenges sana inakuanga marketing. Saa zingine actually marketing, alafu kwanza place tuko, this is Kabiria Kivuli Center. Kuna clients wanaogopanga kufika this side wanaona kama maybe kwa ghetto kituka hiyo. Yeah, so we'll have to most of the time tunaenda kutafuta clients mali wako. Unajua art wanga ni appreciate na certain type of clients, not kama hapa ghetto. In the ghetto guys don't need, ukiambia msea this piece nauza 8k ana compare the piece na rent, anakuambia kwa hivyo itashinda rent yangu, unaelewa? So afadhali ikae. So I'll rather nitafute our clients mali wako, so I'll go to those places where so appreciate art. So these are the challenges, unaona.
So that's how we trying to overcome those challenges by kutafuta wase, by kuzipeleka kwa art galleries. Na hizo art galleries ziko huku, zapata ziko ka the Junction, Center, kwa hizo malls. Yeah. Najua challenge nyingine pia ni juu ya uchumi, because najua saizi hata bei ya materials, sijui ukikompare hizo miaka zingine zilikuwa na chora na saizi. Is it one of the challenges mna face? Kwa rangi zinapanda mbio sana. Wakati nilikuwa naanza hii rangi ilikuwa 250, but sasa ishafika 450. Unaona this inapanda mbio sana. Canvas the same. Yeah, vitu zinapanda mbio. Na sasa zinapanda mbio na pia always increase the art price just because material imepanda. Because pia the more expensive the piece is, the lower the chances za wewe kusell. Hizo chances za wewe kusell zinarudi. So now zitakuwa affected. Una spend a lot kwa material, but if you increase the price of your art, pia unajilimit kuuza. So hizo ndo some of the challenges. Kwa siku Mudibo, mtu akiweza kuuliza unaweza chora portraits ngapi, unaweza sema nini? Because najua mnachoranga portraits tofauti. It depends na painting gani. Kuna painting unaweza chora one painting one day. Kuna those types of paintings. Na portraits ni kitu unaweza take like 3 days. Portrait in sura ya mtu. Hiyo sio kitu unaweza chora tu haraka, unaweza take like 2 to 3 days. Depending pia na style level unamchora. Lakini kuna other types of paintings ambazo unachora in a day. Maybe in a day unachora like 2 or 3. Kazi umetueleza tumefanya for more than 10 years. What are your best portraits zenye ushaichora? Because nikikuuliza hivyo najua every now and again the best ni kenye unawakia at the moment. Okay, kwa za watu nishaichora ya Raila Odinga, nikachora ya Ruto, nikachora Alfred Mutua, nikachora Murkomen, Kipchumba Murkomen, nikachora Jalango, nikachora who else? Nimechora politicians kadhaa, Martha Karua. So hizo ni some of my best portraits because it was watu wanajulikana, alafu ni watu walizibai. So mi ufurahia sana, mi huwa proud that azidi nilichora. So any artist will be proud kuchora piece ya watu wabigi alafu anachukua. I love these other kind of paintings. Nimechora ya corporates, nimechora KPMG, nimechora those are murals, art murals. Nimechora centers, nimechora churches, nimechora Guadalupe ya ni hiyo religious paintings. Nimechora Guadalupe ya Adams. Mudibo, sasa naona unaendelea na kuchora portrait ya Dorcas Rigathi. Labda unaweza tuambia what inspired you? Dorcas Rigathi, she's going to come kwa hii center, but one of our centers in Shalom atakuja kesho and we're expecting her. Kuna function ya watoi na watakam. So I'm going to present hii na nimwambie my program, my initiative nini in a way kumiita and I want to impress her kutoka hiyo. So that's what has driven me kumchora, because I know where she's going to come here. Naona to our center. Na pia kuna kuangana saying nyingine nasema art is priceless. Sijui, is it priceless according to you mwenye umekuwa ukichora for some time? Yeah, art is priceless. So like painting I'm gonna chora Rigathi. This is Dorcas. The pieces I use at 8K kwa client fulani, certain type of clients. Kuna mwenye naweza uzia hata 10K. But when I sell it Dorcas, you see the price can change. Hata Dorcas nizamwambia wewe I don't know how much I'm going to sell it to you. When pay to cho naweza na kupatia kitu ka 100K. So kwa record zangu nasema I sold that piece at 100K. But it's the same piece ambayo niliuzia mse 8K. So you see it's priceless. Yeah, depending nani, situation, naona the kind of situation I use here. Unzenda for art auctioning. You sell at 1M. But in piece neza use 8K. Sasa naelewa, that is the meaning of art is priceless. Yeah, inanga value. As long as an artist, as long as you don't sell it at a throw a price. That's what I can say. That's why people say art is priceless. Maneno yako ya mwisho kwa wasikilizaji na pia watazamaji wetu inaweza kuwa nini? Naweza waambia sana wasako talented vijana,
as in just pursue their dreams, as in wasiachilie talent zao zilale, as in wangangane wa try their best, wakuwe the best of who they are and what they are doing. So in the process of doing that, benefit watapata ni wasitegemee sana these vitu ambao hawezi, as in your strength in ile kitu ambuko good at. So pick, as in choose your strength, as in work on your strength. Hiyo tu ndio za advice. Wasitamani kitu uwezi. Naweza taka ku encourage wale artists, wale the guys who are talented out there. Na wana feel like wanataka kujua kuchora. If you are around this place, Kivuli Center, or if you can afford to make it to Kivuli Center, this place is open. Na unaweza come ni kutrain venye unataka. Really, I'm very passionate about that. Napenda sana kufundishana. I really like to see other people grow. And apart from that, I will encourage also guys out there, if you're interested in art, mona art zetu. They are good pieces, they are affordable. I can give you price in a range from, we have paintings as cheap as 500 to 2K, 5K, 8K, 12K, 10K, 50K, 100K. We have paintings, big paintings here, as in all sizes. Corporate offices, vituka hizo. Yeah. Customers paintings, vituka, as in tukona painting like everything. We have like everything. These are one-stop center art. Yeah, that's what I can say. And you can also reach me on my social medias zenye niwapatia, Richardson Mdibo Arts kwa Facebook na Instagram. Yeah, my WhatsApp 0712 645 298. Mudibo, asante sana kwa kutueleza kazi yako, kile ambacho unafanya na hata kupea mayouth motisha kwa kazi ambayo wanafanya. Asante sana pia. Asante na mnakaribishwa. Asante sana. Nyakoronga jiwanga gekanyo ben makelo wa giko maratwak makama mbaka mabende ukiny makawono nwagoyo gi Mudibo gi Andrew kalore gi pok mano mar goro gi buko rangi e gwenge gi mago mongere kaka Kivuli Center mantiere Kabiria e county ma Nairobi. Geno mara ni yudo puonja chelari adek mabende nyalo tingo kin rawera to bende nitiere gi pok mano motendre kod goro bende nyalo biro ka mar mondo mi iyud tiegruok. Gikanyo ben makelo wa giko mar chenro makama warad kendo juma mabiro e chenro mar poko pogore kitao kod an Sharon Ongao. Oritur masane.